Reka ngusuze kandi nkwifuriza ibyiza gukurikirana n'isi TV Rwanda, nizere ko umeze neza cyane wo tubana umunsi ku wundi. Nyemerera nkugezeho inkuru iri kuvuga mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho guverinoma y'icyo gihugu yafashe icyemezo cyo gushyiriraho ibihano abayobozi bo mu mutwe wa AFCM 23, akaba ari akayabo k'amafaranga ndetse n'abandi banyamakuru bagaragara ko badashyigikiye ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo burangajwe imbere na perezida w'icyo gihugu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ni nako kandi muri icyo gihugu RDC imeze nk'imodoka yacitse feri, bikaba byatangajwe n'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi wari umaze amezi 6 muri gereza, akaba yarafunguwe mu ntangiriro z'uku kwezi kwa Werurwe. Akaba yitwa Seti Kikuni, akaba yifatiye ku gahanga perezida w'icyo gihugu Felix Antoine Tshisekedi, aho yamugereranyije n'imodoka yacitse feri ikaba ikomeje kugonga urukuta iganisha habi igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibyo nibyo tugiye kwitsaho rero. Ye nitwa Clement Ndayisenga. Reka duhere kuri ibi bihano Repubulika Demokarasi ya Kongo yashyiriyeho cyangwa se amafaranga y'akayabo yashyizeho ku muntu uzafata abayobozi b'umutwe wa M23 AFCM 23, akaba ari amafaranga y'akayabo nk'uko byatangajwe ku mugoroba wo kuwa gatanu tariki ya 7 Werurwe umwaka wa 2025. Amafaranga yashyizweho rero ni miliyoni 5 z'amadolari umuntu uzafata abayobozi b'umutwe wa M23, barimo umuhuza w'ibikorwa wa AFCM 23 akaba ari Colonel Nanga. Uyu nguyu akaba yarahoze ari n'umuyobozi wa komisiyo y'amatora muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, akaba yashyiriweho miliyoni 5 z'amadolari, ni ukuvuga aramutse yavunje mu manyarwanda nasaga miliyari 7 na miliyoni 70 ndetse n'ibihumbi 50 by'amafaranga y'u Rwanda. Uwo ni Colonel Nanga. Ntabwo ari we gusa kuko na Bertrand Bisimwa, uyu nguyu akaba ari umuyobozi wa perezida wa AFCM 23, nawe akaba yashyiriweho miliyoni 5 z'idolari, nazo ni ukuvuga ko arasaga miliyari 7 na miliyoni 70 by'amafaranga y'u Rwanda. Cyo kimwe n'umuyobozi igisirikare cya AFCM 23 akaba ari General Sultani Makenga, nawe akaba yashyiriweho ibihumbi 5 miliyoni 5 z'amadolari, ni ukuvuga nawe asaga miliyari 7 n'ibihumbi miliyoni 70 by'amafaranga y'u Rwanda. Sabo gusa bashyiriweho ibihano kuko hari n'abandi banyamakuru bagiye bagaragaza ko badashyigikiye Repubulika Demokarasi ya Kongo n'imiyoborere yayo, ndetse banenga cyane politiki y'icyo gihugu. Abangaba rero nabo bakaba bashyiriweho miliyoni 4 z'idolari. Akaba rero ari abanyamakuru babiri bakunze kunenga imitegekere ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni ukuvuga ngo ibyo miliyoni 4 z'idolari uzivunje mu manyarwanda nasaga miliyari 5 na miliyoni 550 n'esheshatu n'ibihumbi 40 mu mafaranga y'u Rwanda, nk'uko bigaragara uramutse uyavunje none. Abo ngabo bafatiwe ibihano rero abo banyamakuru bakaba bashyiriweho miliyoni 4 z'idolari, barimo umunyamakuru witwa Pelo Luwara, ni umunyamakuru ukomoka muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, uzwi ku mikoranire ye ya hafi mu kinyamakuru magazine de Clayfo, akaba ari cyakoramo cyane, ndetse no kuri chaîne ye ya YouTube yitwa CPR TV niho akunze kugaragara atanga ibitekerezo bidashimwa n'ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yabaye umuntu ukomeye mu itangazamakuru rya Kongo, aho yakunze gutangaza ibitekerezo bikomeye ku bibazo bya politiki y'icyo gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Mu kwezi kwa Kanama 2020 Luwara yagize ibibazo by'amategeko ubwo yahamagarwaga n'ubushinjacyaha bukuru hafi y'urukiko rukuru rwa Kinshasa Igombe ku byaha yakekwagaho, nubwo yahamagawe inshuro nyinshi ngo ntiyitabire, bituma hakomeza gukorwa ibindi bikorwa bijyanye n'amategeko mu buryo kugira ngo atabwe muri
muri yombi. Mu kwezi kwa Gicurasi kandi 2022 ishyirahamwe ry'itangazamakuru muri Kongo UNPC ryamumwirukanye burundu kubera imyitwarire idahwitse no kutubahiriza amahame y'itangazamakuru. Icyo cyemezo cyafashwe nyuma yo kwanga kwitabira komite ishinzwe imyitwarire ngo asobanure ibyaha yashinjwaga ndetse n'amakosa yashinjwaga n'iryo shyirahamwe ry'abanyamakuru muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Luwara kandi akomeje kugira uruhare kuri murandasi, cyane cyane ibitekerezo atangaza ku mbuga nkoranyambaga bitanyura ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo anyuze ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, aho afite nk'urubuga rwa Instagram ukaba rwitwa Pelo Luwala, mu gihe kandi aho asangiza amafoto n'amakuru atandukanye kuri urwo rubuga. Akaba afite YouTube channel chaîne ikaba yitwa Pelo Luwala Official, aho ashyiraho amashusho avuga kuri politiki n'imibereho bya Repubulika Demokarasi ya Kongo binenga cyane. Kuri Twitter kandi cyangwa X akoresha konti ya Pelo Luwala rimwe, aho atangaza ibitekerezo n'ibyifuzo biye ku bijyanye na politiki n'imiyoborere y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abinyujije ku mbuga nkoranyambaga warakomeje kandi kuganira n'abimukira batandukanye ariko bakomoka muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, atanga ibitekerezo bye ku bibazo bya politiki n'imiyoborere bya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Uramutse rero ushaka kumva ibyo agenda atangaza, ukaba wanyura kuri izo mbuga nkoranyambaga nakubwiye haruguru. Suwo gusa nawe washyiriweho miliyoni 4 z'amadolari nk'umunyamakuru kubera ko witwa Merveille Bayilenge Ilenge, ni umunyamakuru nawe umunyapolitiki ukomoka muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, kuri ubu utuye Brussels mu Bubiligi. Akaba rero kandi afite uburambe bw'imyaka isaga 10 mu itangazamakuru n'itumanaho nk'uko bigaragazwa n'urubuga rwa LinkedIn. Wakora nk'umunyamakuru wigenga muri terme technique bakunze kwita freelancer. Akaba rero ari umushakashatsi mu itumanaho n'itangazamakuru ndetse akaba ayihariye mu guharanira ubwigenge n'ubwisanzure mu itangazamakuru. Merveille Bayilenge Ilenge afite ubwitabire cyane ku mbuga nkoranyambaga ze, aho yitabirwa n'abanyekongo benshi bitewe n'ibitekerezo bye atanga, aho asangiza ibitekerezo bye bikomeye n'ibikorwa bikomeye kuri politiki n'imiyoborere by'igihugu cye cy'amavuko cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Kuri Facebook akoresha Ilenge Bayilenge, kuri Twitter akaba akoresha @Bayilenge Ilenge, mu gihe kandi ku rubuga rwa Instagram akoresha nawe @Bayilenge Ilenge, mu gihe kuri TikTok nawe akoresha @Ilenge Bayilenge. Ku rubuga rwa TikTok asangiza amashusho yerekana ibijyanye na politiki n'imiyoborere bya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko abinenga cyane nk'aho aheruka gutangaza amashusho y'inama ya Nanga yabereye i Bukavu agaragaza ibyo umutwe wa AFC 23 ryo n'ihuriro AFC 23 bikorwa ari kugenda rikora mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ari nabyo yaheragaho anenga ubutegetsi bwa Kinshasa. Mu kwezi gushize kandi yagaragaye mu biganiro ku rubuga rwa X, aho yaganiriye n'abarimo Paul Njumasa. Akaba rero yaramusabaga kwibanda ku bibazo ni imitegekere muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho kwita ku bijyanye n'imyigire ya perezida w'icyo gihugu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merveille Bayilenge Ilenge akomeje kandi kugira uruhare mu itangazamakuru n'utumanaho cyane cyane mu bijyanye na politiki n'ubwisanzure muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. N'ubyo byose abikora yibereye mu gihugu cy'Ububiligi, akabinenga cyane yifatiye ku gahanga perezida w'icyo gihugu Tshisekedi ndetse na guverinoma ye. Ibyo byose rero akaba ari byo byatumye ashyirirwaho impapuro zo kumuta muri yombi, ariko si impapuro zo kumuta muri yombi ahubwo ni amafaranga y'akayabo yashyizweho asaga miliyari 5,500,000 ku muntu wamuta muri yombi cyangwa agatangaza amakuru yaho yaba aherereye agatabwa muri yombi. Cyo kimwe nabo bayobozi baye mu 23 AFC 23 aribo Sultani General Sultani Makenga uyoboye AFC 23 cyangwa se ingabo z'igisirikare cya 23 n'umutwe witwaje intwaro mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, maze
bamaze no kwigarura intara ebyiri, yaba Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, ndetse no perezida wa AFC M23 Bertrand Bisimwa ndetse n'umuhuzabikorwa wa AFC M23 akaba ari Colonel Nanga. Abo ni batatu muri M23 bashyiriweho asaga miliyari 7 na miliyoni 70 z'amafaranga y'u Rwanda kuba bata muri yo cyangwa gatangaza amakuru yaho baherereye. Bakiyongeraho rero bano banyamakuru babiri barimo Merveille Ilenge ndetse n'uyungu Pelo Luwara, bakaba abantu batanu bashyiriweho amafaranga y'akayabo na guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ku muntu wabata muri yombi cyangwa gatangaza amakuru yaho baherereye. Sayo makuru gusa ari kuvugwa mu Repubulika Demokarasi ya Kongo kubera yuko umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi wari umaze amezi 6 muri gereza akaba yarafunguwe ku mbabazi za perezida Felix Antoine Tshisekedi, akaba yagereranyije RDC nk'imodoka yacitse feri. Uyu munyapolitiki akaba yitwa Seti Kikuni uherutse gufungurwa. Umunyapolitiki Seti Kikuni uherutse gufungurwa nyuma y'amezi 6 ari mu gihome muri gereza nkuru ya Makara yatangaje ko Repubulika Demokarasi ya Kongo imeze nk'imodoka yacitse feri. Kikuni rero utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo yataye muri yombi muri Nzeri 2024 ashinjwa agasuzuguro no kwikwirakwiza ibihuha. Yafungiwe nguwe rero tariki ya 1 Werurwe 2025 asigaje amezi 6 ku gifungo cye yarakatiwe cy'umwaka. Icyatumye umunyapolitiki afungwa n'amagambo yavugiye mu mujyi wa Lubumbashi mu ntara ya Haut-Katanga ati igitutsi niyo utoya abantu ubukungu bugakomeza kurindimuka. Mu kiganiro yagiranye na Jeune Afrique, Kikuni yabajijwe niba yicuza kuba yaravuze aya magambo, asubiza ko aticuza kuko n'ubu yayasubiramo inshuro 1000. Yasobanuye ko dosiye ye itari y'ubutabera ahubwo yari ya politiki. Uyu munyapolitiki yatangaje ko ku ruhande rumwe yishimiye kuba yongeye kubana n'umuryango we, ariko nanone ngo afite uburakari yatewe no kuba yararenganyijwe agafungirwa ubusa. Umunyamakuru yabwiye Kikuni ko anenga perezida Felix Antoine Tshisekedi cirumbo cyane, asubiza ko RDC imeze nk'imodoka yacitse feri ifite umushoferi watakaje ubwenge uyigongesha urukuta. Ati RDC imeze nk'imodoka yacitse feri, umushoferi yatakaje ubwenge ari kugonga urukuta n'umuvuduko mwinshi. Twakwizera dute hazaza heza mu gihe bimeze bityo? Amahame ya demokarasi nta cyubahirizwa, igihango cy'igihugu cyaratatiriwe, abanyamakuru baterwa ubwoba, kandi twabonye Goma na Bukavu bifatwa nta mirwano ibaye. Kikuni yatangaje ko Tshisekedi ari gutakarizwa icyizere kandi ko imiyoborere ye yasubiye inyuma ubumwe bw'abanyekongo, hagaragaza ko niba akunda Repubulika Demokarasi ya Kongo koko kandi akagira umutimanama akwiye kwegura. Mu magambo yati icyizere Felix Tshisekedi yari afitiwe kiri kuyoyoka kandi ubutegetsi bwe bwasubije ubumwe bw'igihugu inyuma. Niba akunda igihugu cyangwa afite umutimanama akwiye kwegura, ntabwo ari kugerageza kurokora igihugu ahubwo ashaka kuguma ku butegetsi. Yakomeje agaragaza ko mu gihe Tshisekedi yakomeza kwizirika ku hazaza h'igihugu yaba ari ikibazo. Asobanura ko abanyekongo badakeneye uyu mukuru w'igihugu ku butegetsi. Yagize ati ariko nashyira ahazaza he ku cyerekezo cy'igihugu bwe azahinduka ikibazo n'ibyago. Uyu munsi RDC ntikeneye Felix Tshisekedi n'abandi bayobozi rero muri leta ya RDC bagaragaza ko badakwiye kuganira n'ihuriro AFC M23 kuko ngo ni umutwe w'iterabwoba, nyamara abarwanyi bawo bakaba bakomeje gufata ibice bitandukanye mu burasirazuba bw'iki gihugu. Uyu munyapolitiki yagaragaje ko ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo budakwiye gukomeza gusanisha y'intambara n'u Rwanda kuko bidashobora kuyihagarika, ahubwo ko bakwiye kuganira n'iri huriro bagakemura ibibazo byaryo. Ati niba
niba gishyizwe imbere ari uko AFC na M23 byarambika intwaro hasi, dukwiye kubizeza ko ibibazo byabo bizakemurwa mu biganiro. Naho kwinangira ugaragaza uyu mutwe nkaho nta kindi uri cyo keretse kuba igikoneshwa cy'u Rwanda bizawufasha kuguma mu minsi yawo myiza. Uyu munyapolitiki kandi yagaragaje ko ashyigikiye gahunda ya Kiliziya Gatolika n'itorero Anglikani ryo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ko kuganira n'abantu bose batanga umusanzu mu guhagarika intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, kuko ariyo yatuma amahoro arambye aboneka muri icyo gihugu. Ibi ngibi rero bivuga ashingiye ku biganiro bitandukanye y'aba Kiliziya Gatolika na Anglikani, kuko bahuye na Perezida Felix Antoine Tshisekedi ubwe muri icyo gihugu, bamugezaho imbata y'umushinga bafite w'ibiganiro byagarura amahoro muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Baganiriye na AFC 23 bayisanze igoma, ndetse banatangaza ko banyuzwe n'ibisobanuro yabahaye bituma irwana, ndetse banemera yuko abarwana ari abanyekongo, bityo ko ibibazo byabo bigomba kwitabwaho kandi bigakemurwa mu nzira y'ibiganiro. Saho gusa kuko bayageze no mu Rwanda baganira n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, nabo bakavuga ko ibiganiro baganira y'ingirakamaro. Bakomereje i Nairobi muri Kenya, aho baganiriye na perezida w'icyo gihugu Dr. Samoei William Ruto. Uyu nguyu akaba ari nawe uyoboye East Africa Community magingo aya. Si we wenyine bagarukiye ko baganiriye n'umuhuza mu biganiro bya Nairobi, ariko ubu byahujwe n'ibya Rwanda. Akaba ari perezida wahoze ari perezida w'icyo gihugu cya Kenya, akaba yitwa Uhuru Kenyatta. Saho gusa rero bagarukiye, kuko no mu minsi mike byatangajwe ko berekeje no mu gihugu cya Uganda kuganira na perezida w'icyo gihugu Yoweri Kaguta Museveni ku cyagarura amahoro n'umutekano birambye mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Kugeza magingo yariko inzobere mu bya politiki ndetse n'ibibakuru b'ibihugu na za guverinoma muri Afurika yunze ubumwe, abagize Afurika y'Uburasirazuba EAC ndetse na SADC bahuriza ku biganiro ibyo byakemura ibibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ariko perezida w'icyo gihugu Felix Antoine Tshisekedi yakomeje kwinangira avuga ko atazigera aganira n'umutwe wa M23, kabone n'ubwo warwana ukagera kwirembiwe mu mbuga, azemera akamanika amaboko aho kugira ngo aganire n'abafata ko ari abo mu mutwe w'iterabwoba, kandi akavuga ko ari igikonoshwa cyangwa batabaho, ahubwo ko bari bashyigikiwe n'u Rwanda. Nubwo u Rwanda mu njyabihe zitandukanye rwagiye rutangaza yuko ntaho ruhuriye n'aba barwanyi bo mu mutwe wa M23 barwana, dore ko n'ubundi iyo warebye amazina yabo bagaragaza ko ari abanyekongo, bakagaragaza n'ibisekuru byabo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibibazo by'abanyekongo by'umwihariko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda n'abandi bagiye batotezwa bikaba bimakomeje gufata indi ntera. Ntabwo bari kwibasirwa bavuga ikinyarwanda gusa, kubera ko byototeye n'abavuga igiswahili bakavuga ko baba bafite aho bahuriye n'u Rwanda. Akaba ari ibibazo kandi byatangiye mu myaka ya za 60, ariko kugeza magingo aya bikaba byarananiwe gukemurwa mu buryo burambye na Repubulika Demokarasi ya Kongo mu njyabihe zagiye zitandukanye, ndetse n'abaperezida bagiye basimburana ku butegetsi kuva kuri Mobutu Sese Kuku wa Zabanga kugeza kuri Tshisekedi uyoboye uyu munsi. Akaba ari ikibazo rero cyakomeje kuba agaterera nzamba, nacyo byatumye rero bamwe bafata intwaro kugira ngo baharanire uburenganzira bwabo. Ndagushimiye cyane aho ukurikira amakuru n'ibiganiro NC Rwanda ikugezaho umunsi ku wundi. Ngiritwa Clement Ndayisenga, nkwifurije kugira impagarike n'ubugingo. Ciao ciao.